Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul wasifina. Wa ahsanul qailin. Wa laqad arsalna rusulan min qablik waj'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa syafi'ina syafi'il mudhnibina maulana Muhammad al-qail fi hadithihi syarif, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi wa bijahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fadilatal mu'azzamin, sesami mulja tor se'abtina amulja aki ajunan setaja para sadah, ajunan setaja para masyayikh, ajunan setaja para ulama, ajunan para sepuh, para guru, ajunan setaja kerabat, famili, taretan, kanca bereng, peletatangka, utamaipun Fadilatal Mutahhar As-Sayyid Al-Habib Ashraf Al-Gadri, Sada ajunan abdina sangat amul ja'aki, Fadilatal Akh, Fadilatal Mu'azzam ajunan simulja Kiai Ismail Abdul Hamid, da ajunan abdina sangat amul ja'aki, Fadilatal Akh, Fadilatal Muhtaram ajunan simulja Kiai Haji Umar Faruk, da ajunan abdina juga sangat amul ja'aki, Fadilatal Akh, Fadilatal Mukarram ajunan simulja Kiai Haji Khalil Abdul Hamid, da ajunan juga abdina sangat amul ja'aki, ajunan setaja para masyayikh, ajunan setaja para ulama, ajunan setaja para asatidz, ajunan setaja para sepuh, para guru. Se'abdina tak nyebut asma-asma ajunan, setentona tanpa nyebut asma. Abdi dalam da ajunan setaja juga sangat amul ja'aki. Tak ketinggalan imut Bapak Kepala Desa kak di tempat, sarang setaja jajaran ipon, sarang setaja pamung di sana. Sada ajunan setaja abdina sangat amul ja'aki, sahibatil manzil, ibu tuan rumah kak di tempat, sarang setaja keluarga, da ajunan setaja abdina juga sangat amul ja'aki, karabat, famili, taretan, kanca bereng, peletatangka,
ajunan para bapak juga ajunan para ibu da ajunan setaja abdina sangat amul jaaki kesempatan muljai malam mangken kaula ajunan setaja paringin sempat dalam keadaan sehat along polong aki lengki apol kompol kak dinto tempat menuin undangan sahibatil manzil ibu tuan rumah kak dinto tempat dalam acara ngemit mantan sedua atau dalam acara nyalamatin akad nikah antara mantan sedua teretan Muhammad Salihuddin sareng Ika Nurjannah arban dari sahibatil manzil ibu tuan rumah beliau marabutan kuleban pancinangan langkong-langkong mahadir para habaib, para masyayikh, sepo, karabat, taretan pula tatangke nyoon bantuan pamator doa pengemis da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mantermuka mantan seekemit kalaban pengajian paringan barakah dalam umurah amin Allahumma barakah dalam rezekinah amin Allahumma barakah dalam meraka rajinah amin Allahumma barakah dalam zurriyanah barakah dalam nak potonah amin Allahumma cukan barakah saya sebut tak namung ikawal liya sahibatil manzil sekeluarga tak namung ikawal liya mantan sekemit kalaban pengajian tetapi ngireng kalaban keikhlasan kaula ajunan pong parapan apolong tempat muljah tempat mulja ke ento doa sangat raja ka Arab untuk sampatenin mantur muka barakah saya sebut juga kaulia ajunan setaja ban penyerpada kana foto kantos ka are kiamat amin Allahumma dari kak dinto papangkian mulja sing unceng barakah ngireng sambut kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillah salawat asarta salam manturmu ketep-tep langkeng ia torakinda keajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad ben itros akinda keluarga telemah santri murid sahabat ben ilanjut akinda setaja pejuangah panerus dari umat langkong-langkong umat secakang arok torok parentana langkong-langkong umat sepenter ajawin laranganna rahmat kuste Allah kaniserna kuste Allah keselamatan dari ajunan Allah mantar iar torakinda ke ibu sahibatil haja sekeluarga ban rezeki akinda kaula ajunan setaja rahmat ban salam penyerep pada kakacong cepting kantos ka are kiamat angka tanangah amin Allahumma amin para rabu sepada mulja salah starina pamator saya sebut abdina ikasokanin sareng sahibatil manzil ibu tuan rumah melalui kaketena pereng kanca abdina Haji Abdul Hanan abdina ipakon dateng dak kadin to tempat mangkin ajunan sekeca insyaallah tak abid dalam ajelas aki sakonni sekater insyaallah tak banyak bentak lanceng an rangaki hikmah dari acara akad nikah hikmah dari acara nyalamatin akad nikah para rabu sepada mulja pertama puto eka keliban eka uningin sering ibila acara-acara nyalamatin akad nikah doaan para kiai kento seepenta kaada barakah da keajunan kusti Allah untuk mantan seesalamatin namun sebelum mengereng sepaja aba sajan tero sepaja aba sajan ngarep sepaja aba sajan semangat untuk doa minta da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala mahiyal barakah panapa barakah ke intonon banyak kalangan orang awam tak ngerti barakah barakah keroi maknain berkat ya barakah umur ko berkat umur barakah rezeki ko berkat rezeki nah pakun barakah ke into te capok bi pekira te kaoningin bi aben apa songkun maknan barakah para rabu sepada mulja sitong ulama ada buakinon
al barakatu khairun ilahi. Barakah kainto papareng bagus dari ajunan Allah. Itu si pertama. Si nomor dua manabi tak tekelero imut pada sitong ulama asmaipon as-sayyid al-habib Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kento uning ada buaki beliau al-barakah jundun khafiyun min junudillah. Barakah kento cepon non sardadun Gusti Allah, tentaran Gusti Allah. Namung tentara kento sardadu kento tentara sesamar. Saya tak bisa ikatela kalaban mata, tak bisa ikeding suaran kalaban kopeng, tak bisa irasa aki kalaban rasa sebeda ijazat, dan tak bisa ijangkau kalaban kakuat na akal. Tapi barakah kainto bisa ijangkau, bisa ikawaningin, bisa ikasadarin, beda barakah kalaban alat keimanan dan kulaban panjenengan dak ka Gusti Allah. Artinya orang manabi orang iman dak ke Allah, iman dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, sadar faham ngauningin jak beda barakah dari ajunan Allah. Nah barakah kainto para rebu semua mulja yursiluha liman yasha. Cepon Syekh Mutawalli Sya'rawi barakah jiria parengakia di Gusti Allah, rezeki akina di Gusti Allah. Da orang-orang dari kebulan saya kasokanin bi Gusti Allah, saya kaleburin bi Gusti Allah, saya kesenengin bi Gusti Allah. Teti orang-orang tak kaleburin tak oleh berokah dari ajunan Allah, baik umur atau rezeki atau ilmun atau ibadan atau nak poton. Mula orang ke ento tak kesenengin bi Allah, tak kasokanin bi Allah, ibentunin bi Gusti Allah, maka tentulah orang gelak tak bakal ngaulia barakah. Nah para rabu pada mulja orang mulai kasokanin bi Gusti Allah bakal ulia barakah. Barakah kainto nun bila masuk dak umur, maka umur kainto para rabu pada mulja apa boleh lanceng. Maka pada umur kento deki bekal mabunga saat kaulah ajunan ngadep dak ke ajunan Allah Subhanahu wa taala. Milana para ulama bengesepo dipereng ka pereng di kanca ka kanca mantur berkada umur kake mantur beraka umur kake bilebi mantan si dua imalam mangkin epociaki mantur beraka umur angka tananga amin Allahumma pon. Barakah kainto bila nyentuh harta dunya rezeki dengan syarat rezeki si halal. Jadi bila imasuin barakah maka tenton harta jiria deki bakal jadi penyelamat, bakal jadi sangguh. Iwaktu ni tengah tengah na apoi noraka bi dunya sebarakah jiria orang jiria terakin dak kabeng labengan swarga. Mancar tepat ada rezeki kaulah ajunan saja. Amin Allahumma amin. Barakah jiri mun kadung tepak kalake, mun kadung masuk ke bini, maka selake andi bini saya masukin barakah, maka sajian bagus, sajian jember, sajian pernah, sajian tenang. Sabali kering bini ibriin leng lake saya masukin barakah, maka ring bini gelak sajian jember, sajian tenang, sajian senang, sajian perak, sajian bunga. Mantur tepada kemantan si dua. Amin Allahumma. Barakah jiria bila masuk ke nak potong, apa boleh nak potong tengot, nak potong banyak. Maka andi anak laki sitong, andi anak bini sitong, pas andi boleh. Anak jiri muni masukin barakah. Maka dari kacong sisitong dan jeping sisitong jiria bakal ngeluarakin dzurriyyatun thayyibah. Nak foto sikus bagus lalakona ka Allah,
na koto si kus bagus lalakon na kakabulan Gusti Allah, na koto si mabunga majemter da kabangasapon bilebi da reng tua duaan, na bunga majemter idilim kau di entunya bilebi maperak pagi neng kau dian akhirat mantur tepada kacong ceping kaula ajunan angka tanangah amin Allahumma amin. Nah dari kadin to bila ampon kaula ajunan sadar panapa saungkuna barakah para rabu siapa pada mulia ngireng sitong ulama Pak, bahkan kento orang alim, bahkan kento orang wali pasera beliau As-Sayyid Ahmad Ibn Hasan Al-Attas beliau uning ada bunun arba'atun tahta yadil mar'i badampak perkara Pak sempak kento ampon iparing ngaji dak kaula ajunan kainton pak perkara kainto cepon pak bu tergantung sing andi tergantung sing ngelola tergantung si aguna aki in aradat salahaha salahat wa in aradat fasadaha fasadat mun empat perkara kainto si andi ikuna aki dak kabagus maka empat perkara kento deki bekal nguntong ngagin dunia akhirat mentur tepada kaula ajunan seteja amin Allahumma manabi empat perkara kento ikuna akidah kecuba maka empat perkara kento tak sampai ke kubur teh tak sampai ke akhirat bu i alam dunia mun empat perkara kento ikuna akidah kecuba maka bekal nyala ke akin mulai dari alam dunia bahkan bekal nyala ke akin i waktu berangkat ke alam akhirat manter tak tepat ada kaula ajunan saja angka tanangah amin Allahumma orang cek senpusen adua teh bilebi perapan along polong i tempat pengajian keentonon bedempak perkara namun ngala asitong doa berniat kaula ajunan sekertek aki ilm ate kento isam tetenin bi Gusti Allah jadi panjenengan montoro teka hajat mun bada acara pengajian paser asaos semuroga korja agaja korja comalocoh jeria tempat barakah tempat jeria deki apat kertek kaki kerwat na sampian i malam mangken i tempat kento kertek kaki Allah mantar cipting tule andi baris ya Allah mantar kacong ambu dari kelakuan seni beni Guste mantar teka hajat nyera otang kertek kaki teh mangken kento pas bukti aki asalkan panjenengan yakin mun tak bukti keng panjenengan korang yakin dak ke Gusti Allah dak itu mangken tempat parapan mustajab jadi mun iya jak adua jak kasengkah dalam ajaran ngajak amin Allahumma amin nasa kainto pak kompak nah para rabu siapa demulja panapa sepa empak kaintonon setergantung ureng senga andi tergantung ureng sia guna aki tergantung ureng senga lola sepertama dan kula ban panjenengan paringin al waktu panapa waktu kaintonon dan kula ban panjenengan paringin waktu panapa waktu kainto waktu kento al umru dan kula ban panjenengan iparingin umur Pak Bu nah umur dan kula ban panjenengan tergantung orang sing ngelola Pak igunakin kabagus umur kento deki bekal ngontong akin igunakin kecuba umur kento bekal nyala ka akin sengate saya tanya akin pagi akhirat teretan ari banyak reng lalai polan saya tanya akin di akhirat benih namun kelakuan teh selebet i umur benih namun kayak itu umur kayak itu deki juga jadi masalah jadi pertanyaan periksa kalaban periksaan segala non mun kadung selebet i umur kayak itu benyan juban Pak umur kayak itu deki perketat ya junan Gusti Allah Siti Aisyah ada buaki wa man nuqisal hisab udzib sapa-sapa orang deki waktu cegat itanya agin umur itanya agin kalakonda selebat di dalam umur mun kadung perketat pamalarat persulit maka orang gila andi tanda uzib bakal pagegera ke dalam nora sengak torejan kula limali kapan jenengan
len jalan ke dalam swarga kento lebat ingat tangan na apoi pagi akhirat teh. Jadi ring sesalamat kento syandi karep masuk ke swarga kento lebat ilmu apoi non. Abu ya Syekh Ali Kararsin Haji uning adobu ari atas encan apoi teh. Ikangan ria apoi, ikakir apoi, ibabari apoi. Di atas ari adris tison ujan marda ingat tangan na jalan jadi teh. Sediri kacir nyempur, di kangan nyempur, sediri baba abuldu teh. Le dari dirinya para rabu sepada mulja. Apa sengat dengar marda dari si atas, sengat dengar marda dari ering, sengat dengar marda dari kacir, sengat dengar marda dari baba. Rokon Islam selema karena syahadat, bejeng, pasah, zakat, haji. Karo sengat dengan itu. Jadi jembatan pertama langsung cekat. Kifuhum wakifuhum innahum mas'ulun. Cekat malaikat. Cekat malaikat. Amba orang jadi cekat malaikat. Tanya lagi. Enten. Tanya lagi. Apa pertama? Iman panapata iman. Nyangu iman panapa punten. Mun ternyata ibang labeng apate tak nyangu iman. Cegedan pertama ampun geger ke dalam neraka. Lolos punten kiai nyangu iman kiai. Os berangkat dek. Ceged si nomor 2 Pak. Ia deng neng pos bajang selema waktu. Dalam bajang. Ilakonin apa aja? Iya teh. Mun genap bajang lolos kemarin kapos si nomor 3. Keng mun tak genap bajang geger pos bajang. Terus ke itu kabudi teh. Ke itu kalakon. Nah, umur ditanya lagi teh. Coba. Orang pagi kento ya akhirat teretan para bapak, para ibu. Umur kento benih namun ditanya lagi tahun nah, berapa tahun kakek odi alam tunya. Benih namun ditanya lagi bulan nah, berapa bulan kakek odi alam tunya. Benih ditanya lagi aren, benih namun ditanya lagi nejema. Kalian perkelbu umur dan kulit kento hakikatnya nyaba kento. Perkelbu kento ditanya agin pagi, pernafas. Berempat tong situngan nafas sering kulit nyuntuk aki itu reh. Takut beda segi tak faham. Kento tong situngan nafas. 2 telok. Tong situngan nafas kelbu dan kulit ben panjang itu beda semitong. Dalam sajam kaulah ajunan kento aguli anafas berapa kali? Kaipun bakbil aulia 1000 kali. Dalam sajam anafas 1000 kali. Dalam sehari semalam berapa jam? 4 lekor jam. Berarti kaulah ajunan dalam sehari semalam kento akal bu aku nak nafas saya palingin Gusti Allah 4 lekor ebu nafas 4 lekor ebu na tong situngan nafas isi 2 nikmat. Coba. Dari 4 lekor ebu nafas tong situngan nafas isi 2 nikmat. Napa nikmat pertama? Nikmat paringin puang ngangkat nafas ke atas. Ayah, tak tapak ke. Nafas nikmat si nomor 2 bisa puang lancar motoronnya beka-beba. Berarti mun dalam sajam hanya bersebu nafas. Dalam sehari semalam 4 lekor jam berarti hanya 4 lekor ribu kali. Tong situngan nafas isi 2 nikmat. Nikmat selebat nafas dalam sehari semalam beda berapa pak polo belu ibu nikmat. Nah tong situngan nikmat dari nafas gila teh itanya agin pagi ikaimah iya dan colon apoi neraka. Coba nang Al-Quran thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Allah sumpah wa izzati wa jalali demi tangka muljaan demi tangka agungan itanya akin tong sitong nikmat sila para toman irasa akibi kakek alam dunya iya rejeria iya kaula ajunan ipapaleman dek ke alam akhirat lan neraka la padang swargen kita katela para rabu sepada mulji.
tong situngan nafas itanya akin teh. Apa boleh kalakuan selebat nafas. Jadi tore nyoon berkat umur kuah benih ko tulan jeng teh. Nakelan jeng umur mun umur gila kibelanya lah ada ka orang perkara umur paneka pagi ya juran Gusti Allah tapi panda umur teh keng umur ikun akid ka bagus maka jeriah deki umur make panda umur sebekal maseneng pagi alam akhirat nilana saparing bagus ria debun kanjeng Nabi Muhammad man tala umruhu fi taatillah as-sa'id manis sa'id orang ontong resapa debun kanjeng Nabi orang si aguna aki umur i dalam tekus pangabekte dek ka Gusti Allah mantur tepak dek ka umur kaula ajunan amin Allahumma namilana dari hadis kento dan kula sering akabay syair matura dari hadis kento jadi kento benih syair mata teh masa karena keluar oleh meres dari hadis apa munyin syairan maturan lancang umur tada kunana lamun tak bagus lakona beli raja perkarana beli raja risikuna bekal abid inorakana la ilaha Allah la illallah tong kala sapali kesepat syair kento asyaqi man tala umruhu fi ma'asillah orang calaka dunia akhirat orang lanjang umur keng umur ikun aki amaksiat ka Gusti Allah mun la umur ikun aki ka bagus teh setiap nafas iki ba taat ke Allah mari pejeng subuh mangkat entar kasaba niat nyari kasab karo taat karo teh alandu niat makan nabi ini ban anak karo taat karo teh arten bekusan alandu isab pas mati tengah talon keng niat jari narfkan keluarga ete benguring mati para panyungu TV yampira ete beng mati para pan alecer HP yampira ete beng mati para pan negu buceng iroman awan mati para pan negu landu Allahumma sholli ala Muhammad senga umur sekaparlok ento barakan umur mun la barokah apa boleh lanceng make panda umur deki ikuna akida kapar perkara seekarenain Gusti Allah amin Allahumma ociaki mantan seekam net kento nanti berkata umur amin Allahumma orang mun adu aki orang mantan sedua nanti barokah umur beda malaikat tekeng dan kula tak mireng ke debun iya lik iya para hadirin kakek senyo naki barokah untuk umur mantan sedua kakek umur materi pa barokah kiabi malaikat iku amin Allahumma amin tong nomor 2 al-mal dan kula ban panjenengan ibrin dunya bi Gusti Allah artinya beriin rezeki dari dunia. Lah dunia jadi tergantung sing ngelola teh. Tergantung si guna aki teh. Tergantung sing andi teh. Mun bisa andi guna aki kebagus maka dunia jadi nguntong aki pagi akhirat. Tapi mun dunia jadi ya ikuna aki untuk madeteng maksiat ngelakonin kelakuan maksiat. Jadi ya teh takon teh apa? Ibrin sehat ikiba maksiat. Kasihatan benih nikmat tapi solakeun ibrin jember ikun aki ka kelakuan maksiat ka jember benih nikmat tapi solakeun ibrin kamurahan madeteng kelakuan maksiat jadi benih nikmat pun ulama jadi ya bebentun solakeun dari ajunan Allah subhanahu bon laka itu dunya
sekenceng imasuin barokah kento tunya si halal teh. Mun tunya haram olen ngeco, olen taruan, olen mabudu, olen nipo, olen dari kelakuan-kelakuan haram. Kento jelas ampun teh santur bi barokah. Sebab tunya haram kento non apa boleh guna akikah haram. Maka sombengagin ke masjid, sombengagin ke madrasah, ibagi ke fukara ben masakin, arwah pakun, kandi orang sandi tunya haram, tunya si haram se gunaki ke masjid jadi ya, bakal jadi sangun orang jadi ke dalam neraka. Jadi hari se bahas tunya si halal, tong tapen tong se nyare, tunya si halal, deki tinggal oleh derma, gunaki ke apa? Mun barokah deki jadi gunaki ke barang halal. Mun tak barokah deki gunaki ke barang Nah, ulama ada busa kak dinto taretan. Al amwalul haram la taruhu illa ila haram. Tunya si haram ria deki tak kira demma jadi kelolaan. Pakun dengan sendirinya ngajak dek ke kelakuan haram. Hari muntunnya si haram, muntunnya si halal pun tenon. Ngibadah kelakuan sebagus. Sengak le. Hari penting teh. Tore pojiaki. Mantan laki kento manter jujur di dalam kasab. Amin Allahumma. Bantinglah jujur ibrin rezeki bi Gusti Allah mantan laki ben mantan bini pojiaki rezeki dari dunia manter barakah. Amin Allahumma. Bila tunyan barakat teh tak kira ikuna akidah bareng-bareng seteti pebentun Gusti Allah tetapi tunya jadi deki bakal ikuna akidah perkara-perkara seteti karena anak Gusti Allah. Jadi apa boleh rezeki jadi banyak maka sakon ni mulai masukin barakah maka tunya si barakah jadi bakal jadi sangun orang jadi deki waktu masuk ke dalam swarga mantar tepadakah rezeki tunya kaula ajunan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Teh saka into jabaja mangken non. Coba aro tunyan orang ro apa tunya ruah solaken, apa tunya ruah nikmat, apa tunya ro nikmat dari ajunan Allah, apa tunya ro nikmat kento solaken teh tunya solaken. Ciri-cirin sapa nikah teh. Jabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, "Idza ra'aita Allah yu'ti 'abdahu minad dunya ma yuhib wa huwa musirrun 'ala ma'asihi fa'lam innahu mustadraj." Kakarimun ngatawen ureng akili tunyan keng kalakon na banyak ngalakonin kelakuan maksiat. Tunyan ta ikun aki ka bagus. Tapi tunyan ikun aki ka coba. Coba. Orang sir kenceng madetengan maksiat je bejeti aro berempa biaya naro. Engkau teman atanya tak cukup 72 encante. Benrawirin encande pak kasatos. Coba cek saking atunya jiria barokah. Mesti iki ba umroh teh. Umroh tak sampai de pak satos no. Beri-berin kento bele 34 juta. Mun madeteng maksiat satos benrawirin. Jiria melenuraka jiria. 34 juta meleh swarga nempa syafaat ka Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah. Apa? Orang mulai terima umrah. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Orang ini mulai tak hajan umrah tak kira umrah sekalian di Mekah libalian mari umrah boleh ada tulisan bersih. Deki cina mari umrah nyeper ka Kanjeng Nabi Muhammad. Apa janji dari beliau? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Tang umat tinglang kok mate nyantur katang kuburan aja habis kasen kok wajib engkau ya khairat engkau nolong datang umat setoman aja habis katang kuburan. Alhamdulillah ari-ari asa cako capote asandeng surban de mari aja habis kapijek sakrosak sengak le perjanjian syafaat cek sakrosak kalaban maksiat sekitak teka manteri pareng teka hajat. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
biasan Ramadan bekal dateng rima terteka umroh ke Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Ari teh teti jadi toran mun beda orang sajian murah, sajian perak, sajian sehat, sajian jember, keng sajian atam de kalakuan tusan, berarti saya parengaki dari kesehatanna, dari kejemberenna, dari kasokinna, dari kekayaanna, jiria mardah, jiria solakan dari ajunan Allah Subhanahu. Keng iya posite keltong kelembe ruah pakanin mulai dari tanggal sitong inomin kengi sambil dia tinggal tepak kari telasen kengi sambil dia keltong kele cukok ruai ibrin panceng etol panceng ibrin cukok benih kengi pakan naru kengi sendel ruah apa ikuring kata sebagian kita jadi pentingnya lah jadi makai pamura tatengeraya coba debun ulama malai aba nambin kang astetian wa alamatu istidrajillahil abda Cinyeng tatangara nyola ke Allah dak kabulan apa tatangara annahu saungkuna kalakuan saungkuna kabula kala kullama jaddada khati'atan jaddada lahu ni'mah setiap kabula jeri ngalakunin maksiat sajen itamdain sehat setiap ngalakunin maksiat sajen itamdain pungan setiap ngalakunin maksiat sajen itamdain tunyan jadi berarti keng isolak deki tinggal depak ke waktu pakar apa kesekalian jadi ya teh tas langsung isang ngaraka dalam kopur karena apa sejelas orang gila waktu odi alam dunia kasihat naik ba maksiat kejemper naik kunaki ka maksiat kamuraan naik kunaki maksiat apa tanggung jawab tanya akin mula tak tahu nyokoren kan nikmat berarti isang ngarra barbu pada mulja mantar muka dunia saya paling akidah kaula ajunan bayarengenna jadi dunia saya baraka amin Allahumma kelanon are makela deran alhamdulillah are beda biayan are terop beda biayan lampu beda biayan barang si atau lagi kapan jenengan beda biayan syutingan beda biayan satu aja korsek ento beda biayan are satu aja beda kencurna berarti are rezeki sebaraka amin Allahumma mula tunyan ika bay madateng maksiat para rabu pada mulja ya Allah sahibil haja si madateng maksiat diri ya ilaina tusan tibi mun si hadir jadi pada 400 orang sitong orang si 400 jadi nyumbang dosa bahkan si titi kerjiro panggil ada ki ya junan Allah Subhanahu wa taala si titi kerji do porro aroi panggil ki arapa polan makanin ka orang maksiat ngantu lagi bidang mabinar kamatan orang si maksiat si titi kerji jadi mula bada orang nguncang kerji tanya aki abada akin apa Islam akad nekan mula bada tinggal maksiat jak gelem bu kerji jak gelem makela pelan jak gelem neraka jak porot marda Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad mantar muka rezeki kaula ajunan tetia rezeki sebarakah amin Allahumma. Nah, senomor telok dan kuleban pancingan iparingin raji. Kaento raji kaento tergantung selake sing ngelola teh. Tutureng bini aus bulu us kaento keng salah sing ngelola kaento teh. Di antaran panapa kelolaanna selake rakut i dalam kasap. Sing kesibini ipakanin barang haram. Keluaran sedegiri bungkos dari tengkina santri bini jadi ya dari Al Hasan agri gelar ustad maafan penter maca kitab coba bisa laki lapakanin barang haram wallahi tak kira bulu aja tengkalakon yang kuasom pare wallahi tak kira bulu aja tengkalakon keluaran dari pedet keluaran dari sedegiri keluaran dari apa di Madita Beta keluaran dari Al Hasan tengkina ustad jadi ya penter maca kitab coba bisa laki lapakanin barang haram ambu tahajud ambu pejang Tuhan ambu bacaan Al-Qur'an teetoro ilmun langka kamatuan langka karing tua duan bengal kaselake japang lobinin daram nale jak kakiran digelar ustaz 16 tahun kaki sing ngeremin pesantren jak kikirin bisa laki dubudu pakanin barang haram jadi ya sing ngelola sere sesala sing ngelola setakalero Allahumma sholli ala Muhammad jadi kento bini kento tergantung silake pak buktiin kanjeng Nabi Muhammad mesen kada ifu taiffa nisaukum
Ifu taifa nisaukum. Pangaste te mo yusilake, noro ngaste te si bini. Pabekus mo yusilake, noro bekus si bini. Binin troy patati ustad, soronin te Siti Fatimah. Silake kelakonin ni depir on. Marah-marah, benyaring setiare. Mayu bagian kaum bini, kiaya pengajian, jangal bangal. Tente Siti Fatimah, daka Sayyidina Ali, tente Siti Aisyah, daka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jeria contoh orang bini sebagus, nyontoh kareng bini sebagus. Cek kacan kikir kareng bini. Bagian kayak laken jadi tak ninta Sayyidina Ali, bagian kayak laken tak ninterakan Siti Aisyah Kanjeng Nabi, kayak laken jadi ninta Fir'aun ban Korun jadi. Jadi silake pagenteng kada. Pala silake jadi bagus, sebini noro bagus. Pas silake jek-jek, sebini noro jek-jek. Pala silake istiqamah, sebini noro istiqamah. Mantar muka mantan laki itu yakin mantan laki sebagus. Mantan bini itu yakin orang bini sebagus. Selake nambahin barokah ke sebini. Sebini ngiba barokah ke selake. Amin Allahumma. Pon telok. Nomor 4 al-walad. Dan kulaban pancingan iberiin kacong jebing teh. Area pancan ring tuan. Pala ring tuan dulu je teh. Coba anan ustad minimal tahu maca Al-Quran teh. Arapa? Pola neman tahu maca Al-Quran. Anan ustad nuro ajeng bajeng teh apa? Pola neman istiqomah ka bajeng. Ki buru Jumat, iki keng polan tatang geden kula teh. Mune pangundung, make leca ocan tatang ke kula kelahiran bade madulang kebun. Panika kula kikir i masjid ki buru teh. Toron Jumat. Anapa? Para pada makmum bodo nak anak gojo ibu tu. Aku aja yayo teh. Taman toman saka itu. Jadi mari ngolok salam situ ti imam kento teretan jen kula muhtadi. Langsung aku pak ngolok salam teretan ngereng mun terlalu kana kacong aja kibe ka masjid kento aganggu kareng ngabajeng langsung aku pak jen kula ambudi engkau siapa tadi kula bade sa pertama ambudi toju alek tekerjet pulan kula la merah biru cereng malik tak ning nemu panapa dirin duson teh mun nak kana ikabru encan kula dunya akhirat ikabru jalan akana, kayak si tak depor ring tuan, munakana bebe umur tak tahu selebaran iki ke masjid. Lapa kikir ngalak sampan aku. Arapa ring tuan tak edep. Dapat ke masjid alat jumpa alat cing nak kana benih kana ngene iki ke masjid. Parbu si mulia apa can ring tuan anak, apa can singalola. Pala pinter nah. Ngereng bila bimbu ajunan mun perapaan hamil mun pancinengan penter maca Al-Quran i waktu maca Al-Quran pakaje dari mana pakaje kau benih surah aurat jasa kayak kepada orang yang setin ngiding apa beji arkam je pun bu beji arkam jadi mun toroan di anak penter maca Al-Quran bahkan hafal Al-Quran embun i waktu ngandung papenta pesekut maca Al-Quran ben pabagus lakon pesering abajeng sunat ngalakonin kabagusan ben pangarte selake bini parapan ngandung ria sajen meningkat pangalebur ka selake ben sajen nyinganye jadi jatuh karen karena mun ilajenin deki bisa langka ting langka si bini langkan nyerep ka beji sekandu pangarte malaring bini riandi tatang kejen kula ting langandung kasih laki jadi pangalebura atamda lah banyak anak sampai laki ntar kekeban roh itu aku ini setin dari nista ada tabu parapan nisse nah dari jiri ya bu aru ilan bulan bu ke Muhammad potran ada sampurukan dari kayak Ghazali dari kayak Barizi sampai ke bebela kayak bini orang pan mapan ke piring lem alem arapa ibu neko itu waktu perapan hamil
asyam teh apa niat niat masaki seekan du lake atau bebini mantar jadi anak foto separat du lalakona ka Gusti Allah mantar jadi anak foto si bekus lalakona ka bulan Allah lem alem kapi apa sesuai bentebun ulama al ummu madrasatul aulad Mburiah madrasah nak foto, mburiah guru pertama nak foto. Jadi apa? Mayu bisa lagi ajarin bagus sebini. Karena apa? Sebini jadi ngolor lagi nak foto. Bila selaki bagus sebini bagus, maka laku du malam sahibitil hajah. Ibu tuan rumah bekal ketemu ina kompoi laki sebagus. Amin Allahumma. Kompoi bini sebagus. Amin Allahumma. Nah panika di antara tujuh nah marabu ajunan jangan aja payah ben biaya kain tujuh nah minta bantuan doa mantur muga mantan laki itu yakin orang laki sebagus mantan bini itu yakin orang bini sebagus sehingga ada ki keluar nak foto sekus bagus dari dua percuduan kain to parabu sepada mulja amin Allahumma. Kayak tergantung sing ngelola beda 4 perkara nomor sitong umur nomor 2 tunya nomor telok bini nomor 4 nak po balik na boleh tergantung sing ngelola nomor sitong umur nomor 2 tuny nomor telok nomor 4 nak po mantur muka 4 perkara siampun parengaki dak kaula ajunan umur tunya bini nak potoh mancer imasukna barakah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma para rabu sepada mulia kak dintoh sebisa sampayaki ia toraki salah lopot korang lebih nah nyuun sapora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.